Assalamu alaikum. Haray mi hewri kam fop la landis ko jawontre parti ji mo alla taw har ko jawontre parti ji mo wonbe sibude fode ma ben manu no kirdi taw no hersini ha feƴƴidi kero zente militaire o lanni panikade ɓe lanni noon panikade ɓe lanni feetude ɓe lanni wanjalanade fi hono min nani ɗum woɓe suspandi parti politique ji dans 3 mois woɓe wawata gollude ko nder leydi lakine ɗon ɗin parti ji ɗon ɓe suspendide wondi woni ɗin wol IFR RPC arc-en-ciel min da hundi e hundi he si tawi en yewtino haldama innama à partir de 31 décembre en reconnaissata junte militaire si ɓe suspendi parti ji politique en duwa kay darugol ɓe na fiɓe hoore iɓe jogiti pinka e arme hollirtemɓe de fiyon ɓe tawnalo evde par ce que ɓe substa fiyon ɓe tawtalo parti modèle joni noon mi ɓeytanan ɗo hunde wotere ko hannirta ko ministre de l' administration du territoire o panique ke ha iti na kanko tun noon goy par ce que ni déjà mi yewtan ɗo mamadi ɗum ɓe arini ko sonko tun neni kala mo henodiri mum ko paleten ko sonkangol mo tu ɗin noon ɗum weeli foof yaltita e men ga mi halnon ɗon ko peuple de guine dowa waɗirgol ni ñande ɓe jonidiri juuɗe o fi ittugo zento ɓe ittaɓe daari koɓe sokiri Aliou Ba ko ɓayi ko tooñi kono parti makko ɓe suspendale men koɓe sokiri Fonike Mengue ko tooñe ko ɓayi saria ala e leydi si wona ɗum lamɗo e justice on ɓe wawi gollude c'est vrai mais justice on ɓe duwaka gollirde justice jooɗade hoore justice on kala ko ɓe yiyo justice on waɗa justice o waɗa justice nanon daare joni par exemple Amérique si tawi trompe ƴetti décision si justice o jaɓali ɓe wawata fi on holli ɗum ko par ce que saria no ñiiɓe leydi joni noon ɗum no kirɗiri ɗo hersini ko hakkude ñalla ɗum no hersini si tawi on haldanoma innama wawi à partir de 31 décembre e reconnaissata hande kadi junte militaire o taɓe suspendre ɗo parti ji jooɗoɗen jalanen ɓe ɗum wo FDC ɓe newnani ɓe waɗa ko congrès o mais ko après 40 jours ɓeɗo gandi prévision waɗano ɗon fi congrès o ko 19 et 20 avril joni noon ɓe inni o han après 40 jours hande kadi FDC no wawi wadde congrès extraordinaire maɓɓe o fi hon noon joni noon minen min yalta décision ji minen déjà min innino min respectata hande kadi sen min ala hande kadi e les congo junte militaire joni noon miɗen heeɗi cadre ɓe amin hooreɓe par ce que miɗen laama donc ñande ɓen noon inni yo min tawtu wo ko ɓe wi ko wo min waɗa si ɓe inni wota min waɗu min waɗa e congrès amin o le 19 et le 20 ɗum kadi saria lekki ala e ɗum no e nder leydi joni noon kono mi ari ɓeytangolen noon ɓeɓe o suspendaɓe ɗo jooɗiɓe suspendaɗa o yota ɓe jooɗo ɓe fankaji maɓɓe duwa immagol ɓe min mino fi parti ji maɓɓe ɗin normalement ou bien donc si tawi ɗon si tawi de ko gonga on haldino reconnaissata junte militaire après 31 décembre voilà ma joɗagol ɓe lanni panikade ora à très bientôt fode a image franchement c'est